Nyun sewu para pawaglawan ibu ing dinten sakmenika kajat kaniating Pak Ike Ibu Ike kajat kaniating Pak Edi Ibu Idi mugi-mugi sedaya badhak sinomane undangane kang kathah damel mboten wonten alangan setunggal napa-napa ing dinten sakmenika anggenipun badhe dleweran nggih. Winggilan mekaten sami tiyang sepuh wong lurah bapa dukun mae persana-persana kula kang sepuh kang anem napa denten prasan klegen Kosaidi ngen kula mekatat kula mboten langkung mekakat kula ndokaaken kajat kaniatan ing Pak Ike Ibu Ike kajat kaniatan ing Pak Edi Ibu Edi ing dinten sakmenika badhe dleweran ngaturi bebakti dumateng ahraning Gusti Kang Mawidi Bapa Kasa Ibu Pertiwi salumai bumi sak kurpe langit salakering jagat kang aweh kuatelaken sandang rejeki medal ndereten nang lautan dipun aturi dleweran ing dinten sakmenika dipun sakseni dinten 7 pekenan gangsal kuti kantosa sasi 12 windu 8 naga dina naga wuku naga taun salumai bumi sakurepe langit salakering jagat kang aweh kuatelaken sandang rejeki medal ndereten nang lautan dipun aturi dleweran iki ngaturi kang ngersa desane kaki danyang ini danyang kaki banyu ini banyu kaki lurah kalurahan tindiho kirtunggul payung kang resa desane kang bedah Krawang desa Pakel mriki anggenipun dipun aturi dleweran ing dinten sakmenika Nedhi Gunung Sari ayak samirah gonggo mina mugi-mugi penonton ngaru biru punonton ngudha sekolah sedaya paringana rahayu slamet slamet kang gadah damel slamet kang waranggane slamet kang sedaya undangane penonton alangan punonton gangguan niki sedaya kula aturi sedaya-sedayane pun sampun. Bekelen Mbak Inggi Sampurno dadi petenggi sekejap ayo Bapak Eka Bapak Sutri ayo ke panggung. Sutran sampure ditinggal kok murat marit nang endi sutran nih rek ngombe tok ae tran sampure dadi sak pentas sutran rek ayo sutran kerja ini dhuwur ayo Bapak Sutri Bapak Sutri ditunggu.
jangkauri mas jinggo saumpama ramane dhewe sonwa tara ya mas lamun sira darepe tresno ya mas seniman sing wadon waranggono aduh enake tumrepe wong tanah jali panambahan seno pati tepati amar suti sutanan awalan nafsu pinasu tapa brata tanepi ing siang ratri karya natya sing sesama suting netra karma risang kanan jaya kenas kanes wicarane mumpung ana mudi saranane raja winang kuwa sayap tidak ya sada kendas luwasa solae karahing nata garwa risang tanan jaya lar kilir kondang sing manis duwe sapa timun diiris-iris yen lamun sinambi nangis
sucining diri ora butuh mrono mrene butuh kumong nyambut gawe iki rasane ngati rasa risi suwe ora ditiliti mas yo mas yo mas yo ben janji komen aja lalet pamriye supaya kajen sajake arep lali wajibane bapakne anakmu mung rewel wae mbok eling aja kemeng marang mongkar lancir kuning jarujak-rujak dondong enake madahi lotong paling pantas didasarne pinggir rembong jarujak-rujak kuning rujake wong edipeni wani mati lelabu ibu bertiwi yo mas yo rujak-rujak uni rujak emang edipeni ayo yo mrenya wiji ayam tantrem dadya mukti. Untuk yang Gunung Sari tidak usah turun. Iya, yang Gunung Sari tidak usah turun, Nis. Iya, langsung sambutan. Atas permintaan Yun didampingi sebagai besan Kang Sutaryangi, Nyonya Sutaryangi. Monggo. Bapak Kampung Rawit Putra Cak Hoirul, mungkin ada Sati Lulut, Cuma Kliwon, Cuma Tilawal, Cak Hartono Peluncur, Bapak Ide Nuryono, sekalian Kang Jari Sutopo Kali Semut, terima tamu cari duit calon Minggu Kliwon di bulan Separ, Kang Suli Soleh, Juki Puja beserta Nyonya. Monggo Bun, ini dulu. Sesudah ini perdangdutan dulu, karena terima tamu banyak yang dangdut. Monggo yang sudah terpanggil. Bila jen ma ojen bayi
nyonya sampun Ika astu. padang mak padang apa ini mak padang apa Ayo berdiri Kambak Rida. Bayogis nyale Badanis. ya dek namata Anyaran. kakoda mak pande Ayo Edi. Ayo geser ke temoran. kakoda mak pande basa dek Sekar putih. Ayo ngetanan cukup 11 cc. Memang tempat pentasnya 11 cc. Nah. Klebun bagian lauk. Terus Akelam pile setan kaos siman jalan nek jalan. Akelam mata kaos saking dadah Reng seratin lerni panutan bulale kira janji tak pernah tolos kira janji tika tak pernah tolos saking tadi kang sedih kami kira aduh orang seratin koning jadi mana mantra manisa dari mana mantra manisa moneroja mantra moneroja leri manter celo ale monitina mantra nangisa monitina mantra nangisa mone ajak hari
Matradara mone aja kreng bini manceroro ale mone tina matrana ngisa mone tina matrana ngisa mone aja matradara kalampi sita kaos saking dada duka mancingan tiga cincin hati ya tak pernah tulus saking tiga kabula ada pemikiran soro rebes leer nih iya kak mak rempong deje kelare nale nyare sepote soro abes leer nih iya kak buleki bede serem. dumon mare nale Ya. etina amule Bintang apa masih nyaropo senyaropo bintang nakalan seratika kang sadi ikala tako mono jangan Kilol. Nyapan paole mak geger nyangsa buena nangkale ngening salone mon ki terole ate mak posang tingla katoro dan leer di tiga mak nima bening Iteronakan sedih siaroko pason letiane Kon pekona iya Cuma cipuna Kula terokang sedih Noro atika mayu le Kon bukona tika aduh Batik cuna oleh rokok leer nih Iya kak tak oleh nyolet oleh nyolet le syukur jesiom oleh norok leer nih Ya syukur nginep Alah, apa menginep, Kak? lamun nginep balik syukur dikaje Apollo Andung-andung mamolana selapatang duwe kenje sapi ulang ning ning yati kasarana rasa kerong kula kabadeng tika ayo lamun olar lek mate alengker mon malek koler iya ni kak bedelo bengang aduh tak akan lareng bini ate moniser saking tako bulele dusena bengang Bila pikir bosan rasa bingung ning yati aduh tak ro karuan kenyang senajan tak akan cuma tiga bulan kepikiran
lapo long bentikan ning ati tapi todus rasana boleh takok ning ati duka lakena lamun norok karo manatika tapi todus rasana boleh takok galing tuwana lamun pada narima boleh galam dadi juduna sehingga aja sampai kasta boleh betikan kon pada tresna zaman dimin ki zaman arato pada potre sekalotak potre koning asraipo asor alus kulina sarang juken kuti tengki manis jabuna esumana karatana oking deje imatira Iya. Tur dipandun penampilan dari Bapak Saji Hengki, Bapak Dukun Misari, Bapak Sutri, Bapak Sumaika, Pak Kampung Rawit Putra, Yogayati, Sati Lulut. Dalam cerangkai hajatnya pada hari Jumat Kliwon di bulan Jumadil Awal, Kang Sudaryanggi, Nyonya Sudaryanggi. Ini besan Bapak Ide Nuryono yang datangnya dari Pakel Kidul, Kang Bakri Ida Pakel Kidul yang sudah tampil di pagelaran. Jaibongan salajengipun perdangdutan dulu. Dua tuan rumah atas permintaan Yun didampingi orang nomor 1 di desa Pakel Kidul, Kilura Sampurno pribadi. Tidak ketinggalan Abah Sudarimron, No Kerto Gujialit, Kang Jarik Subi Pakel Kidul, Kang Jarik Nandri. Mungkin ada Bapak Kampung Heru, Bapak Kampung Roy Pakel Kidul. Tidak ketinggalan Cak Sukiyo Wonokerto, Etok Vita Kedaung, Mati Samsul Kedaung. Sekalian Kang Burimita Pakel Kidul. Ini yang berdangdutan. Jak Juarmat Lata sing duwe pentol. Paling lemah. Ayo dilanjut ning Erni. Indang Mak Marana Selapata Ikin jesape Bulangi dingkang sedima serana Rasa kerong Sekalian Mas Budi Hermanto, putra Kilura Lahin Kertowono, pindah tempat di Kali Semut, Selosopon di bulan Sapar, kumpul di rumahnya Usman Putra Nanggap Sayup.
kelampina wa cepotina kancing jalan baedana. Monggo Pak Lurah dan berangkat-berangkatnya Abah Sudar Imron, Mas Budi Hermanto Putra Kilura Lahid. Kurang malam jodoh Mbak semajena. Ayo Kang Sadi gentenan Kak. Ecang kocang mak kemerena sekencang kemerek apa jarana modela Ada Mariono Walan. Ayo Pak Kambung Heru, Pak Kambung Roy. Riwayat 32. Dung anak. tolongin tadi. Iya, tolongin lah. Celulut nyare pole duta konangan. iya mau nemu. Iya Kak. Dong dong anak telite dong anak bola doli jaduli tedungan yati walang guna tiga amain oleh Gatu nongan ate soje satria bajila doli jatuli tedung ampun malam hati karujet lagi mimi cucu edeng dong dong anak duli tedong anak bola Buka titik jol. dole jadole tedung mana guna
Oke, matur sumanuwun. Penampilan dua serangkai tuan rumah Bapak Ike, Bapak Edi didampingi orang nomor 1 di Desa Bakel Kidul, Bapak Lurah Sampurno Pribadi, Pak Kampung Heru, Bapak Kampung Roy, tidak ketinggalan Abah Sudarimron Wonokerto, tidak ketinggalan Mas Budi Hermanto Putra Kiluralahin Kertowono, pindah tempat di Kali Semut Selosopon di bulan Separ, kumpul di rumahnya Usman Putra Nanggap Tayub yang sudah tampil di pagelaran. Jaibongan sak lajengipun ibu-ibu dulu karena digugat mulai awan, terutama Ibu Ike, Ibu Edi, Ibu dampingi Ibu Nando, Ibu Sutina, Ibu Kaila, Ibu Nanang, Ibu Bambang, Ibu Siswo, Ibu Nuranggi, Ibu Satria, Dua Tak, Ibu Radit, Ibu Chandra, Ibu Kevin, Ibu Sutaryangi, Ibu Toko Rizki, Ibu Manda, Ibu Kampung Salijika, aduh pirang lembar iki. Ibu Yuyun, Ibu Kampung Tari, Ibu Kampung Roy, Ibu Kampung Heru, kalau ada Ibu Kampung Indah, Ibu Kampung Mul, Ibu Kampung Tinarap, Nyonya Edi, Ibu Kampung Rawit, Ibu Rudit Usmawan, Ibu Elvi Zofika, Ibu Ismawati, Ibu Iim, Ibu Mul Khairul, Ibu Khairul, iya sing ono dang munggah wis. Ibu Andi Aldo, Ibu Wiranti, Ibu Usmatun, Ibu Agus, Ibu Adi, Ibu Yoga Tamat, Ibu Yogayati, Ibu Bakrida, Ibu Sulis Karsum, Ibu Deni, Ibu Sukarya, Ibu Tata, Ibu Eva Giniati, Ibu Dandi, munggah kabeh wis. Ibu Karyati, Ibu Nuryono, Ibu Yogis, Ibu Yoyo, Ibu Sugi, Ibu Sajidio, Ibu Tiono, Ibu Tiknotias, Ibu Rita, Ibu Sati Lulut sing duwe Jumuah Kliwon di bulan Jumatil Awal, Ibu Sugiri Anjani, Ibu Santo Puput, Ibu Cis, Ibu Ul Suwanto, Ibu Susiana, Ibu Sulas, Ibu Yulianti, Ibu Wiwit Siati, Ibu Ikra, Ibu Mailim, Ibu Nawa, Ibu Suradewi, Ibu Amang Nini, Ibu Sri Nini, Ibu Sutobayu, Ibu Dewi Dita, Ibu Sukin, Ibu Mustafa Sunyar, Ibu Wahyono, Ibu Puja, Ibu Wiryo Elin, Ibu Jereng Sutran ya bereng nyelok lalak lero Ibi. Iku sapa jare? Iya, ya sing ono wis munggah, sing ono munggah. Ayo sing ono wis.
dongke wayang mekar sing sithik kumpiang sliwer liyan pati katian ngerasaaken manise watu kambyang mekar alon kambyang pujan ning ati sing kaya kadikarepi ring tangan dipyane sing ate srengenge alon kambyang pujane ati sing kaya kadikarepi lak ring tangan dipyane sing ate srengenge klambi potedu cek gendeng totor sapana cek alosa pajalena duce lemesa sasa cepata terkenala pami semadu cek manisa songa tajam cek patasa pola tingkana du cek sopana sate cepata seneng atena ate seneng dadi kareng lapi pote beri ketemon sanonto kerempole siang ben malam dikae pikirin sanonto tika kentongan ate seneng dak dikaring lampi pote beri ketemon sanonto kerempole siang ben malam dikae pikirin sanonto tika ketok ngena ate omongi welase sing ana wae tasing ora piara mati piara samayane buru buru omongane
ati nyelolo pring mawa isun sing kuya ngrasakaken kadung kediki mantalane ngriko ngarani ati riwayati pengen sing diengati terang-terangan riko nyulek mata mekesati entee tangis pianyu moto karya sane arah mata iso bingung wadul nang sapa nyakne kelis ilang rasane dari ati tatu prono peluput janji Oh iya, bergoyang bersama Enda Laras. Ada YKS Audio, Kurma Shooting, streaming 24 jam. jangan biarkan aku menunggu jangan biarkan aku merayu jangan tunggu lama-lama nanti lama-lama aku diambil orang jangan tunggu lama-lama nanti lama-lama aku ditiduri orang Kustan dengan seorang pria yang banyak memberi harapan dengan seorang pria jangan biarkan aku menunggu janganlah sampai engkau berlalu jangan tunggu lama-lama nanti lama-lama aku diambil orang jangan tunggu lama-lama nanti lama-lama aku ditiduri orang tunggu lama-lama nanti lama-lama aku diambil orang jangan tunggu lama-lama nanti lama-lama aku ditiduri orang. Oke, terima kasih matur sembah nuwun atas penampilannya Nyonya Ike beserta Nyonya Edi. Tidak ketinggalan bergabung Nyonya Wahyono dadapan Nyonya Yati yang datangnya dari Sombo. Tidak ketinggalan Nyonya Sutarianggi, Nyonya Siin beserta nyonya-nyonya yang lain tanpa terkecuali yang sudah tampil di panggung pagelaran.